huntu, aduh. Tapi ya hikmah alhamdulillah. Imah geus alus, motor kabeli. Aduh, sampai hanjakala ya jadi huntu. Aduh, teuing ampun. Aduh, ampun. Da ikan diberi duit. Jadi huntu mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cager, Kang. Baru cager male. Aduh, gimana tuh? Diuk. Syukur atuh cager mah. Cager, baru cager. Diuk. Iya kan. Baru sih ge nang ngepel. Karake bawa poe mengali. Kumaha tuh. Aja huntu mah embung banget sebenarnya mah. Tapi dinya mah alhamdulillah enak gak sukses, kabulin imah, kebuli motor, loba tuh motorna. Jadi nginjem atuh motor teh kuring. Tenang deh Bang Ali, yang saha sih. Pokoknya mah anu ngaranna Mang Acep teuing jadi bager. Mual pelit pisan ka Mang Ali mah. Di motor kunci, Di motor. Heueuh nya. Beli naon, Je? Geus atuh. Beli jeruk. Ya jeruk Beli lah. jeruk. Aman, ah. Pak, minta duit atau Pak, yang jajan. Budak teh naon wae kalau minta duit kalau kegering teh ah. Wae ah. Wah, sudah tadi. Aduh. 2.000 we, 9.000 nya. Wah, Timbang 2.000. Korek. ngomong. Kita mudah-mudahan tamu dah. Mbak, turun. Ah, gini. Mbak, turun. Ah, gini. Punten Kang, numpang amen. Karena semak balik. Ayo Bang Amin. Maaf we Bang, ya maaf. Maaf we Bang, ya maaf. Begitu kenal. Saksikan kami di film pendek Sunda Lucu Kang Acep Loba Hutang. Dan jangan lupa Tekan tombol subscribe, like, dan komennya. oke, saksikan di Mr. Ricky Channel.